ayingcwele akube kuhle ukuphakama kwabangcwele. Lo mfana oguqe lapha owasiya ezintabeni zabanongoma. Ngolunye usuku ngangimlapha eGymnastic station ngathi ngikhuluma indaba kaShembe ngoba empilweni yami iyona nto esenhlizweni yami ukukhuluma ngoShembe. Kuhle kube khona into ewumkhosi kaNkulunkulu esenhlizweni yakho ethi mayenziwa nawe ube khona. Amen. Kwase kuqhamuke insizwa nayo ekade ehle esitimeleni. Mangaphosisi sasekhwesini isitimela yayisiza kimi. AmaNazaretha ayabonana kodwa kukhona ukuthi ubone iNazaretha ushawa amahloni ngathi ngacashela ngoba inwele ibheke phezulu ugqoka ishirt isipofu ungasazi ukuthi kwenzakalani. Yayisiza kimi lensizwa ithi sawubona mntakamkhulu ngase ngivuma sathe sixoxa ngaloNkulunkulu. Ithi ngambona kanzima uShembe. Ithi kwathi ngolunye usuku ngoba ngihamba ngezitimela ngimakethe umsebenzi ngangengene ecoachini yamaNazaretha ebese ngiyizwa ekhuluma ngoNkulunkulu wawo enqabitha emncoma izinto akazenzayo ezimpilweni zawo nezabantu bonke. Uthi kwathi ngolunye usuku ngase ngibizwa kwenye ikhampani ngoba nginezincwadi zewelding ukuthi ngizobhala iphepha elazokwenza ukuthi mabe ngiphasa bese ngiyaqashwa aboNkulunkulu. Uthi ngafika kule khampani uthi ngathi mangifika kuyo le ndlela ngizobhala kuyo yayisitezi kwenyuka ngeyitebhisi. Uthi nganginikiwe inamba yendlela ngizobhalela kuyo. Uthi ngathi mangifika kule ndlu ngase ngimfica umesisi womlungu owayethi mayehamba kuyithiles kukhanya isicathulo siqhwa ayesigqokile okwakuyena ezoasesa kuleli iphepha ayezolibhala akaboNkulunkulu. Uthi kodwa ngathi mangifika ekseni wayesethi lomlungu lalela-ke njengoba uzobhala leli iphepha lapha kuleli room kunamakhamera wonke ungalenzi iphutha lokuthi usebenzise cellphone yakho wayifake ekhukhwini ungayikhiphi. Wayesemnikeza amaphepha okubhala azobhalela kuwo nazobhala ngawo leli phepha lokuthi aqashwe welding. Uthi kodwa wayesephuma emshiya. Uthi ngenkathi elibheka leli phepha akukhona eyodinta athi mayibona wathi uyayazi Shembe uNkulunkulu. Amen. Uthi wase ekhumbula amazwi ngoba isikhathi sasihamba engalapha ngisho equestion eyodwa. Uthi wase ekhumbula amazwi einsizwe esitimeleni ezithi mawubiza uShembe uyafika lapho sukukhona ebunzimeni. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga indaba iyafika ibaningi maNazaretha. Amen. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisesitimeleni kwathi mangibheka le ngikhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa ngikhumbula inhlamvu engangizisho ngangithi mawubanjwe kwakuDisemba ngithi mawubanjwe inkunzi ku-ATM njengoba sekuDisemba akethi akothi umuntu mayekhombela isibhamu ebese uthandaza uthi Yezulu ngikhumbula imali ey'ngane zami ngehlukani nami. Ngathi mangibuya ngapha ngafica insizwa iphakamisa isandla ngathi wangehlela lo muntu uzothi nama. Kanti lo muntu uzokhuluma indaba enkulu ngamziba ngabheka lena ngathi mangibuya ngibheka ngapha ngakuye ngamthola esengeyinyawo wathi ngicela ukukhuluma mfundisi. Thina-ke lesizwa ngabefundisi ezitimeli. Wathi ngicela ukukhuluma mfundisi
ngase ngehlisa umoya ngehlela ngezansi yaze center lensizwa mayifika center ithi lento esho lo mfundisi wakwaShembe izoyifakazisa ithi thengo lesithathu masibheke emsebenzini ithi siyayisethe lapha ePakistan bese sihlangana sibe isihlanu bese siyahamba siyokhupha eHibro edrobheni shone phansi kule kontrana sisebenza kuyo ithi lensizwa uqhamuke abafana onyawupe uthi bathe mabefika sehlukane bese phutha into zethu uthi into oqala efike kimi igama loNyazulu uthi angingabazange libizile ngitheshembe Nyazulu saze safa sijele uthi behlukana kwagcwala idolobha abanye babhekale abanye bakuthi yingedwa awuthema sesihlangana lapho ehlangane khona kwatholakala isikhathi sami sikhona ifoni yami ikhona uwallet wami ukhona bonke aba ufo bonke into zabe ngekho ngishikhathi zokudla Isenzizwa kwathi mangisadidekile engase kufika le ndaba yoNyazulu semkhumbula ukuthi kaBushembe bathe sitimela ukhona ithi ngase ngithandaza phe kwala liphepha ngathi Shembe naye exam izomhlula nakho ungeze uqashwa Nkosi ngicela ufike ngikwazi ukunqoba leli phepha uthi wezwa kule building ayekuyo phela kuyo kuba khona izi wathi khitse kuwamaswish kwabamnyama kulithi uthi kwathi semnyama ngithule ngazi zonke njani ngalizwi kwayikwali kaMesisi owayengibhalisa iqhwa wathi wathi umuntu ayesefuzwa masishika waseliyakha laphinda namaphambi wakhe zonke izona enzenzile fika shambo ingwele uthi kwathi izwili aphinda shaya phansi amaswish alikhatha kwamnyama ebuilding uthi wathi maybe alomlungu wathi hayi le exam ayifuni ukuthi uyibhale kodwa uzoqasha ungazibhale ngoba ayivumi ukuthi uyibhale uthi ngaqashwa ngaze ngibhale lutho akabonke amen ithanisizwa sengihlala phansi sathi siyothandaza kukhula entombazane uthi safika sadabela Inkosi yethu simakade simphambi kwakho uthi sangena endlini sasesithi umoya wakho uzenkosi hlawule 58 uthi khona intombazane eyayikhona phakathi endlini eyayingahlabeli yayigila umkhulu khona abantu abathi mabehlabela ubonjalo uyicabangela nje yonzaka futhi akanandaba nokuthi kuthiwa uthi ayisho ngengila lenkosazana uthi hlabela kamnandi uthi kodwa ingaphethe hlabelelo uthi lo bhuti bonke obesukuma ngevesi yayisenqala phezulu ivesi lakhona noma ngabe ithini kodwa yezulu aphethe ihlabelelo uthi sathandaza sakada wathi makufika isikhathi lapho khona kuthiwa khona abantu wonke umuntu endlini onenkinga akazibike uthi lenkosazana akazisukume yona ayihluphanga nawe uthi izicela isiguqo badala bonke abantu waze kwasala yona yodwa endlini bonke sebecelile wasayibuza umlungu wena nkosazana ngoba uhlabela ngaka futhi ubukeka engathi uNkulunkulu umqonda kangcono yini ungasaceli ngisho nje kodwa sebecele bonke abantu uthi ngalo sikhathi kwahle inyembezi inkosazana zathi kanti bafowethu la enkolweni kumnandi kakhulu kodwa kuba kubi kube mnandi kanje enkolweni kanti uhamba nesiqalekiso sabazali bakho nanti ingozi engisaba ngokholo lithi ivangeli selimnandi kangaka lisezingeni elingaka kanti wena uhamba nesiqalekiso sokuthi wakwabamba babahona mawashi
Ngihamba sikhulume le ndaba ukuthi mhlawumbe unesiqalekiso azimshaye ubaba wakho kodwa wathi ngelinye ilanga ekhuluma nawe wathi ngcimi ungitshelani ngoba nawe usehluleki usho umzali wakho. Yabona ukuthi makufika leyo ndawana ingenzela ingozi yokuthi sithandaze sesiphelelwe luthando lokuthandazisa kanti wena wembethe isiqalekiso sika baba wakho owathi hamba mfana siyobona phambili uyofika ube njani. Kukhona abantu abaqalekiswa abazali khona abantu abangathunywa emakha esibaziyo namanje oyengathunywa umethunywa evele ekhaya emva kwendlu ngoba vele uyinkanda ayeke ukuthunywa umuntu kungenzeka leyo nto ikubambe entweni zakho mfowethu sithola sonke izinto ezinhle usale wena wedwa ungathongisha umsebenzi ongenamsebenzi okushalela ifeyini. Ngoba indaba ithi konke ekufanele sibe nakho bantwana benkosi amaqoma nezibusiso zakho zivele emakhaya esivela khona. uNkulunkulu ngeyenze lutho ngehlongandlela. uNkulunkulu ngeyenze lutho ngomuntu ongayicabangeli yena. Khona abantu abaholile kule nyanga okuthemba behola ngolwesine amafoni abo aba-off mayizovulwa kusasa ngoba bengesenamali. God, please call it impuphu eba delete. Please call sishebo a delete. Please call isilambile a delete. Kodwa akayikhohlwanga eyokothu Nazareth uqayizela nomnazareth omusha nje khaka kudlile. Kungasisiza ukubabahle bafowethu bathi kunesililo lasivela khona. Wasekuthiwa kwenze njani kwenkosazi sengihlala phansi bafowethu. Kodwa ke kophethi washaya endlini. Yazi sinenkosazana ningakhathazeki bobhuti bami. Njoba ngihleli nje mina umthetho wami ngangiyiNazaretha. Kodwa sehlelwa isisinto sesono ngelinye ilanga inkosi Yezulu iphethe inkonzo. Yashumela yaqeda yathi masiqedile yathi cishe ngakhohlwa kodwa sengishe ngayikhohlwa yayisiphenduka ibamba umbhobho yathi zonke intombi engamakhosazane ezijulayo sengathi ngamitha zonke. Ithi le nkosazana nami ngangingomunye owayijona. Jala wena isimo sivuma asicele sikhawule madoda kungaze sifika amabhubesi onelezinga. Mali khona ithuba musugana nawe liba lokudlala nabanye abantu abangafanele uye ungakuthatha ngane uyifaka u14 lengane ikhonze kahle uNkulunkulu. Ithi nkosazana nami ngangisesikindini esasijola. Uthi wathi manje lo mhlangano sonke isipani sethu esasisiyisheni lethu esasomjolo uthi sakhulelwa sonke uthi yayisikhala kwehlinye yembizi ithi mangeke ngadibana umuntu osilisa sahlangana egubeni uhlala ingane enginazo ayikho into ngayicela mina uNkulunkulu angizwe ngoba wangiqalekisa. Pasopa maningi amazo